Kardom, Birta Pangjang along Nili Rasingjang indicator P non Birtang Tonpen Arjwitha. KLNLF Chairman P Dili Mithangai Hem Di Furong Bin Aklamalong, Thang Ni Paing Koi Trokani, KLNLF, KPLT Lapen UPLA Hinpin, Pirankia Maikipa. Pirankia Mailong, KLNLF Chairman P Dili, General Secretary Thong Tiran, Finance Secretary Rijak Dira, UPLA Chairman Wellesley Tirang, General Secretary Win Bay, CNC Nikonjo Kathar, KPLT Chairman Ran Rongpi, General Secretary Loti Chari Kangtangbe, PRO Singhason Hanse, KPLT Foreign Secretary Rex Ding A, Home Secretary Songsar Kathara Tumpen, Kapachini Ponke, Social Organization Lapen Political Organization Atu, Alang Lituma Songpen Ke Hangpon Bomalong Pasik Sakdun Depen, Kachirabdun Abangsi, Kemiji Pusi, Pirangkia Mailong Pachini. Joint press media statement, KNLF, UPLA, KPLT, Ran, Lapen KPLT, Donri. PDC ke তেওঁলোকক আমি মাতিছো তেওঁলোকে বৰ্তমান প্ৰেজেন্ট হোৱা নাই আমি চাৰিটা গুট এক গুট হৈ আমি প্ৰেছ ষ্টেটমেন্ট তেনেকা দিছো এই প্ৰেছ ষ্টেটমেন্টটো এনেকা ধৰণৰ হৈছে কাৰ্বি ভাষা প্ৰথম দি আছো টক্স ৰাইট ট্ৰেক open right line si dambom lo open talk sangse continue do accord earning killer lake final draft alulong isihini technical kasiksak pen ajoksi court earning accord earning papi pondet lo court amen pen radaphan kapamanghu alam thekewan weder jiaphan song hin pen chuning ripon lo accord alam thealong kaching kibom atumaphan kipudun tot kether dun tap alam the kipidun dede jiaphan political social student organization doan atuma aphanta chuningri ponlo accord kapachun pamekat jiaphan kak Karbenglong Autonomous Council state government central government atumaphan chuningri ponlo accord mesen kapemanji aphan Karbenglong Autonomous Council lapen pregjam hamphama song atuaphan mesen bidisore towarnang pidunji aphan tuningri alamte paklang ponlo ini tum 26 February na tum media hoi phan ke hangnang ko alam thil pahelo jene tum song pli KNLF UPLA KPLT PDC ke ni tum song pli parnisi thoni phaibani ikot chitok ilabang solam the dulo wai pira mega chitok long le data dim bang gelo bhelo saponi tum sarkar na thupena sab technical problem re jong chitok long le pasi adin tarik bang ke pa phinang koklo posila ke chitok long wekji penchun wekji ni tum ning che thedo la pena solong ni tum social media long thekong lo kapre ka song tum para de political song tu social organization tu laposon akumen patang teni pana naki pudun nang tumong si article tu for chitok te banang pipi lepotang te nang tum chitok ri bang joino laposon lama tu aposi laposon bang ke ni tum tak si thegong le aposi ni tu ko chuning ri bang lapolo je labang solama bang ke nang tum jungju ale phancham ta thera ba na kapre arat charia song ali ke chuenia phan ma tha thera je ni tum phan na ke chirap doni na si to donji jakom horang bidi sure na ke pi donji phansi ni tum chuning ri lo la pen tuara chulang lo pen pada me Karbenglong Autonomous Council tum tame nangalang luni lo pogali alang tum tame an jakom berge non Karbenglong kachari bom CM ponom alang li kapre ka tuar pen melang na kerap nom do aposi ning che the perfect lo alang tum tapu nang udun group bang nang vidun de lo posi ni tum ning che thedo posi non ta melang tum nang udun de posi la ka chun vekji posi ni tum song pi tame ninga che thedo sini tum kachuning ribang la hello je lapang solama bang pen ale ka chani e daji phansi ni tum chuning rilo okodi tum kenang ke article for elo bote tum ke mangi chun lo ba ke choklo lo solam kali article for e pen abata me tum kachilong ne right do ta pate halat me tum ka chang mani ni ke tum kenang sob do aposi la ke okor article for e dele tum ke mangali aposi mesen sini tum kachitok po pen rada phan ali ke dosi ni tum kamar hapon dulu nasi nilitum pini labang so press conference ke hangnang kok alam theke
mupen ilitum song ke hai tum sita me than pachini lo je nilitum ke damtang 23 February arni arms lay down ceremony claim lo la date of it pen 25 February 2021 an arni e court ka che tokji po lambang ke la so lam sige klang do sita labang soi court ke che tok 25 arni che tok wek po bang ke nilitum sita me ininga che the doge dolo sita me kisuman nilitum ajhega apoina mokha nilitum sita me isi hini government central government and state government long puthot chingki che than thusi nilitum ka che pakeng jialam kisuman dutu kok sinil dumang bong chingki che than thulo sita me chingki che than ason ansa kichok ang deng si dambom lo lasu kichok ang deng ke dambom hut nilitum kisuman 25 arni ka che tok jialam puthake mupen thani lo pachini lo technical problem ajoine si isi hini kana tikuk do ko ajoine si nilitum chetok tedet lo lake nilitum le chetok te lo mani tunge chetok te pule nilitum kaning je pen le ka chetok te la pukali lasi la bangso puthak non ajahak social organization student organization la pen na political organization ajahak tumbang non isi hini kapachi thang tap kaning je tap laputa nilitum chethek dun long lo je nilitum ke anu tin organization maka chuning riji ke lahelo je nilitum non central government la pen state government long talks ke do nilitum mo pen aning je lo right track long sido lo la si ki chun pong deng lo si la so long bang ke kalili kalang lang nang ninje dun tap de pen nilitum kaching ki ke chathana long sarkar pen non ching ki chathan bom lo an susi nanga cerap nanga citu dun pen mission ekor karbiang long arat aparman mission ali kilong lapang suak ekor ka pamanji phasi alang lian tin organization social organization student organization lapen political organization kitu an phasi tame nilitum song doan KPLT UPLA KLNL lapen wesa KPLT kado kawe ahin pen stame nilitum chuning rilo lapen nilitum ka che song ke khe longria farman se ke che song nilitum ta khe longria farman ke che song ajoini si pini sarkar pen ka chingki long an sita me nilitum nangle lo lapen non an ke ka che tok jiang court ka che tok jiang dengan si nangle si labang ke nilitum ta karbiang long farman ke mesen afan si ke chingki lo si so long bang ke kado ka besi tame kani kalile kalang langalam nang ningje dun dera nanga cherap nanga chitu dun pen mesen pen nilitum hala bang so ikot apa chungji male nang cherap chitu dun sini dun chuning ling tu lapen ke non karbiang long autonomous council ake hai tuliram long hang sarphan lapen ke non itum MP lapen tim karbiang long aphan lapen kapre ka tum hasina me non social organization long student organization lapen kapre organization tu sita me pini ake no kama thadu ta hai lason se social media long klang ko sita labang ke nang litum kaprek ake no ma thathe si ke me pusini litum chuning rigang tu athe labang soi kot ka chetok ke nilitum song do an pe sini tum chetok ji labang ke mane council team karbiang long pe nang force pe nilitum pa chetok bo ipuni tum tap labang ke alang tum nang claim la pe nang claim undi lapen ke mane social organization student organization ta chetok non po bang nilitum han nang pudunaret po bang ke chok chete ji pusini li matha athe non nilitum han nang cherap nang chitu dun non nilitum labang so monsam kewang labang so court ka chetok ji phan mesen pen ka pa chun ji phan nang cherap nang chitu dun non alang litum karbiang long team karbiang long a hin pen sitame ason nang cherap nang chitu dun do je karbiang long monsam padunang karbiang long mesen pen ilitum an so se paching thur nang kusi alang litum nang cherap nang chitu dun lage alang litum thangnat mane alang litum sini litum han jorjo bos nang pa chetok are ji pu bang nang pa chetok bor idet pu bang alang litum labang so ge alang litum han mane ke kaning je tap labang ge pura welam coba elam lason ke ninje desi ke me pusini li no chuning rigang tu la pengen non ni litum sitame prapjin ben chetok long po lasi labang so ke non nong sinang hangdun jolo plo tangte kali ke lang ninje tap ninje plo po tangte nilitum kaching ki ke je than long bang akasik sak do kok ta hai pusini litum ninje kang tu si nilihin pen kaning padingo elo asilaan lo karbiang long sabe pulisai son ko si pinon dapo song kapre ke tumpen chingilong pen same agilong pen tumta jong lo salam dapo pele kai
si ini technical problem aja ini si ada jangan draft lo kan itu kita alam betul lo masih kosong bom pan review kecepet keng tu ayah saya bangun bom lo alam dulu masih hitung ke cetok di boleh cetok kami si ini point wet na lang si ini point bola cetek keng solam kita Lalu ketika itu kan pulau teh kata di sini pakai klang. Di sana tower jong si klang lo pulau teh itu kecetok teh dia kanda kalau pinta cetok dia pasti kecisi kang selo. Jadi ahong lo. Kecesong angkun belek-belek penang posi. Keciki dami dia minta belek-belek dokok lo. So sadam lo tinggal biang lo tu kanda. Jadi sore penceng lo. Makan Jakong peristame penana cerap dulu kasihlah kacetok kolong pustame isi kado kabita kami apaan sih ke bang di pulau itu kado itu kami organisasi stis kami isi atau warci pisau nak po ningki pete pisau nak po ningki pete dulu pulau teh kopilo mak ke dam tu ada ketuk lem dam tu kami isi ningki pete kenanya son pulau ba kecetok na lang son tenangnya son pustame isi kacing wajib saya selama wan di baik si mana Pimana lang pustame itu menghadap masuk kategori saya ada dalam mungkin fantani kecil nang non tunjuk son auto itu so itu kalau cetok dia loh kami sini yang kecil penyo sih kita ada cetok loh kami itu ada tunta lah pun cocok dia ni sini tunta ke nampang kalau cocok ni bilang cocok dia loh kami tekan tu po review yang tu po tapi cocok tu po kalau tu tunta asu sini ngarong labang ke cocok loh itu mahin pestane cetok bang cetok dulu mesin atau bar fan ke kado fansi berat fansi kai fansi klem lo pote kado kita yang kiri nang ko itu ka fansi mesin fansi klem rata tum lo bani tum social organization atum lo bani tum la hilik kaman ke ora song tum ans tame akin nangji bangke artikel 244 no otor masjid apa ni tum charter di mana long kisung pona bangke ni tum bangke pila artikel 3 pulo. Artikel 3 pe nang sun stame ake sun nai lapen akawe nai stame artikel 244 otomatis ke nang ji pulo. Asila so farman si nono bangke itu cedan bom. Aso close koson nang deng bel si artikel 244 chartara long lapen itu ngece top ji along ke parlo ponjima. Aso close ke parlo ponjia farman si nono itu technical problem do chat amasi tumi Amit Shah ji ke bang adru hud bang ke cetok long de dalu po alam the la hele uske nang sa bang ke la hendo non la sok kucing ki bo ma du apora hu je muni da tum ne me hello no kalili ka lang comment ki kitab do da whatsapp comment kalili ka lang ki do facebook lang kalili ka lang comment ki do ase ajale punon social organization ko anang deng sinil tumalong arul nang endunji ma lapen nilitum hilik orasong atum an ning isi dopen ko an ang deng si bargaining unjima hal so fansi tipen kunto athema nilitum ke hilik orasong pinapot isi time frame nalobati time frame along si nitum ke fix pon po aso time frame ang bong penjong si nilitum achartara long kisung pon article 244 e jong si framework along palut pon ulute hala bangke karbia the pan si akhirnya angkat lo kusi ini cuma ada. Jadi jasimet pada dalam tebangnya lah hello, otomatis kopi lo, tapi ini tunggu cetok ji kopi angdeng ang hoilong si cetok ji mah technical color, wajar ini bang lah soa. Aku solong bang sih nama sakso, technical along problem de kalau kusi review tunang kok. Kasi dak noni tunggu cetok ji adrap acartara long. Kopi sih ada kisung pon ma close chapter artikel lakat do kave framework long dudma ludlema lud et pe la phini lutum lang ko ning sameng samsen ma dak ni tum song ki po amunit to jong si ing samlu chok lo ma bolote an si sign agreement aphan lam the lam don chetok lo po lahen dalam thebe আৰু আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি
সমূহ কাৰ্বি আংলংবাসীলৈ আমি এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে KLNLF, PDCK, UPLA, KPLT দুইটা ফৈদৰ মাজত ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ যিটো আলোচনা সেইটো আলোচনা বিফল হ'ল নেকি সেইটো এটা প্ৰশ্ন ৰাইজৰ মাজত আজি তেওঁলোকে আজি কি মানে পাজল হৈ আছে যে 25 ফেব্ৰুৱাৰীত যিটো ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰৰ কাৰ্বি আংলং ভ্ৰমণৰ সময়ত সেই সময়তে চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰা হ'ব বুলি যিটো বাতৰি ওলাইছে তাত সেইটো চূড়ান্ত যিটো নেকি চুক্তি কৰা নহ'ল কিন্তু আমি আপোনালোকৰ যোগেদি এইটো স্পষ্টীকৰণ দিব বিচাৰিছোঁ যে কোনো ধৰণৰ আমাৰ শান্তি আলোচনা বিফল হোৱা নাই আৰু সঠিক দিশত আগবাঢ়ি আছে ইতিমধ্যে আমাৰ মোৰ আগৰ যিখিনি বক্তব্য দাঙি ধৰিছে তেওঁলোকেও কৈছে যে কিছুমান কাৰিকৰীৰ দিশত অলপ অসুবিধা থকাৰ বাবে যোৱাকালি যিটো অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া কাৰ্বি আংলং ভ্ৰমণৰ সময়সূচীত আমি চুক্তি সম্পাদন কৰিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু আমি এইটোৱে আপোনালোকৰ যোগেদি জনাব বিচাৰিছোঁ অতি শীঘ্ৰে ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰ আৰু এই 4-5টা সংগঠন যিটো আজি আমি আছোঁ আমি অতি শীঘ্ৰে চুক্তি সম্পন্ন কৰিম এইটো আমি আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি জনাব বিচাৰিছোঁ আজি আমি এইটোৱে ভাল লাগিছে যে কাৰ্বি আংলং ৰাজনৈতিক সমস্যা দীৰ্ঘদিনীয়া ৰাজনৈতিক সমস্যা যিটো সমাধান কৰিবলৈ ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰ আজি আগ্ৰহী আগবাঢ়ি আহিছে সেইকাৰণে আমি এই পদক্ষেপটো আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ উপৰিও চাওক আজি 2010 চনৰ পৰা KLNLF সংগঠন আজি আলোচনাত মিলিত হৈ আহিছে আজি 2021 আজি প্ৰায় 11 বছৰ হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত 3-4জন মধ্যস্থতাকাৰী আহি পেলাই গ'ল কিন্তু শেহতীয়াভাৱে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত যিটো কাৰ্বি আংলং সমস্যা দীৰ্ঘদিনীয়া ৰাজনৈতিক সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ গৈ আছে সেইটো অতিকৈ মানে আদৰণীয় বিষয় আৰু ইয়াত এই ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰে যিটো নেকি শান্তিৰ পৰিৱেশ বিৰাজমান কৰিবলৈ যিটো নেকি চেষ্টা কৰি থকাৰ সময়ত কিছুমান ইয়াত ৰাজনৈতিক আৰু অৰাজনৈতিক ইয়াত কিছুমান দল সংগঠন আছে তেওঁলোকে যাতে বিভ্ৰান্তিমূলক প্ৰৰোচনামূলক কোনো ধৰণৰ বক্তব্য নাৰাখে মই সেইটোলৈ আপিল কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ উপৰিও কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো আজি বিৰাজমান শান্তিময় পৰিৱেশ সেইটো বিনষ্ট নকৰিবলৈ মই আপিল কৰিছোঁ আৰু ইয়াত আমি আকৌ স্পষ্টকৰণ দিব বিচাৰোঁ যে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰে মিলি তেওঁলোকে নিমন্ত্ৰণ দিব সংগঠনক যে শান্তি চুক্তি চূড়ান্ত পৰ্যায়লৈ নিয়ে সেইটো তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে নিমন্ত্ৰণ দিব আৰু নিমন্ত্ৰণ পাম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু এই সময়ছোৱাত আমাৰ লগত টিম কাৰ্বি আংলঙৰ নেতা মাননীয় তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া আৰু হৰেণ সিংবে ডাঙৰীয়া তেওঁলোক দুজন যিকোনো সময়তে আমাৰ লগত তেওঁলোকে আছে আৰু তেওঁলোকে গোটেইখিনি চেনেলাইজ কৰি আছে যে তেওঁলোকে গোটেই চেনেলাইজ কৰি আছে অবজাৰ্ভ কৰি আছে তেওঁলোকেও যে ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰ আৰু কাৰ্বি বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ মাজত কি ধৰণে এটা শান্তিময় পৰিৱেশ আৰু যি ধৰণে এটা চূড়ান্ত চুক্তিখন সম্পাদন কৰে সেইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকেও আজি আগভাগ ধৰি আছে গতিকে মই তেওঁলোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সমূহ কাৰ্বি আংলংবাসীলৈ অতি শীঘ্ৰে আমি ভাল খবৰ আনিম আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ ইয়াত মানে ইফাল সিফাল যিখিনি কথা ওলাই আছে সেইবোৰলৈ যাতে ধ্যান নিদিয়ে ৰাইজে আৰু অতি শীঘ্ৰে ভাল খবৰ আনিব বুলি আমি আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰোঁ Pini birta pangjang kila pansi kang ton paiklo dumi thakmi growang thu